šta je to što pokreće ovu protezu. I nešto veoma važno za kraj. Ovdje sa strane se nalazi jedna baterija, kao što možete da vidite. Ova baterija se skida tako što se ovo povuče ka dole i ona sama spadne. S tim što se ruka mora ugasiti. Ne sme se gasiti skroz otvorena ni skroz zatvorena kako se ne bi mora biti blago zatvorena. Dakle ovako. Ovdje se nalazi jedno dugme koje služi za paljenje. Skriveno je ovdje ispod kože i ne vidi se. Dakle, kada od njega stisnemo on nas upali, kada vamo s ove strane stisnemo ovo dugme on nas ugasi. Tek tad se može skinuti baterija. A ova baterija ovako izgleda. Njeno trajanje je do 2-3 dana. S tim što se preporučuje da se ostavi uveče na punjaču, jutro je možete skinuti i ona je spremna za rad. Kada se baterija ubaci, prvo sačekamo da svetlo koje se nalazi ovdje prestane da blinka i onda kreće u rad. Možete koristiti. Kada sam u šetnji, hodam i ne koristim ruku, ja isključim ovo dugme ovdje i tako uspijem da uštedim dosta baterije. I to bi bilo to što se tiče ove baterije. Na početku klipa sam rekao da ćete saznati nešto veoma važno. To je ovo što se nalazi ovaj tekst ispod ove objave. Ako vas ne zanima, pošaljite nekom drugom jer bi nekome ovim shareom dosta pomogli. Sačuvajte ovaj video i zapratite nas na Instagramu karldic.rs.